Beli pibaro tementa ngin page pangka nika arithmetic topic keba chord progression. Di kanika topic usually kisah one po MPSC exam. But kawene ki topic na kini ki topic ba one bha kedeka arithmetic progression. Di kini ki altali pada kimjuk hamwan bha ngin supaya nama ba kadangat haka bynta jongga progression tingin supaya tangka basic jongki ke definition jongki. Di hakani ke video namal bakani ke arithmetic progression kadai kawena ke topik kaba pihap banjus ya ka formula takada bunangi habangi thoi ke exam MPSC lani kiwi ki competitive exam ka kham yengi ban solve kini question namal ba kidon formula. Hendra yakani ke video padengan pen EP kumno ba pen solve kini ki jingkali bat kumno kalat lani kalenti ba pen kynmaw ki formula lani ki trick kumno ba pen kynmaw ki formula ba penom kalat apol exam. Dia mental ladangi page hang ni progression kila pihak lai bentar kata arithmetic geometric bat harmonic. Tingin supuli ke definition jengki. The arithmetic a sequence of number where the difference between any two consecutive term is always the same. Kemudian arithmetic mentar ladangi kini kidiki sequence of number. Dia lada hang ni arithmetic ba ke difference. Sisian ba difference hang ni difference kemudian minus. Dia ladangi minus hang ni 2 minus 4 kami 2 hang ni kami 2 hang ni kami 2 but hang ni kami 2. Dia ladang UI ba ke difference jong kini kalong same ke sequence kemudian kani ngikut ka arithmetic progression. As simple as that. Dia ladang ipet pada ke geometry hang ni the definition kong ba a sequence of number where each term is found by multiplying the previous term by the same number. Di hang ni pada it's like arithmetic hi and the difference pat hang ni gajing pair pat hang ni ba hang ni ada minus kat ba hang ni pada kada multiplying. Antara dengan pet example 3 hang ni ladang isu minus ladang isu minus hang ni kan dong difference 3 hang ni pada kada 6 hang ni pada kada 12 kamu difference hang ni kam dia ju Henry hang ni pada ladang multiply 3 into 2 kami 6 into 2 kami 12 but 12 into 2 kami 24. Ada pi multiply kini kini ki faktor ba pi multiply kini ka chu kemud kani kedeka geometric progression. Dia simple kani ru the harmonic pada hang ni kaong ba a sequence where the reciprocal 1 divided by the number forms an arithmetic progression. Kemudian hang ni example 1 by 2 1 by 3 1 by 4. The reciprocal kemud ulta jung kini kemud kan long 1 2 by 1 3 by 1 ni 4 by 1 kemud uni 1 tapi divide ke dia kemcu kemud kami baik number itself dia kemud hang ni ka progression kan long baik 1 2 3 but 4. Dia kan ni kadai arithmetic progression. Nani another example yang sim by 1 by 3, 1 by 6, 1 by 9. Dia ladang reciprocate dia kan ni kan long 3, 6 but 9. Dia ke difference yang ki kan 3, hang ni kan 3, kemudian kan ni lu kan ka harmonic progression. Ka number sequence hang ni pat kan ba kan selong kan sedon denominator but numerator. Okay, kemudian ni ada harmonic progression. Ini is just bab tip ya ka definition but ke difference. Andai hapo competitive exam hardly bakin ngat question na kini but aka ni andai most of the time question bakin ngat ka debit deka arithmetic progression. Dia mentang ini ya syakmat bangin ya baik kemud ayu kanika arithmetic progression. Dia mentang in fact, what are the most common terms related to arithmetic progression? Sementara ada yang minus hang ni, difference hang ni kan day 2, hang ni kan difference kan day 2, hang ni kan day 2, hang ni kan day
2 wan hang ni du kan dei 2 Sementara la dangi peit kan ni ka difference hang ni ka de ka ju but shisin ba ka ju la dangi peit LCM HCF ka video ka barem ngala batai ba shisin ba de ka ju ka de common dia mentak ka ni ya kini ki number ba kini ki difference hapo arithmetic progression ni shortcut common difference hakaba ya kani ni shortcut do di de uni utu hang ni ude common difference but hapo kani ka sequence uni number 1 ni shortcut u first term ni shortcut second term ni third ni fourth ni fifth ni sixth di kaman hapo arithmetic progression kiba kam important ude uni u first term na ne u e ude u first term T menta first term ngila yo but common difference kini balai bang ong important normal ba kini berbuat kendan hapo formula kum juru u last term hang ni la dangi peit last term hang ni ba kudu de 11 and lay buon na ki sequence but kim ju kam ayo last term ki buon ba ai bet dot ngin ha find pade utom ba kan nu T menta ngila tip ba ul ni last ni ul de u last term T la dang shim example biang 30 25 20 15 but 10 Dimenta first term hang ni ude u we la first term hang ni ude u 30 Dimenta la dang find difference how do you find common difference pade oh ni minus ndre la da pi kwa ban find common difference shubo ni hang ni lai lut all the numbers lai how do you find common difference there E1 minus E2 andai kan dai berbual uni minus chani ani berbual kan dai D la dangi find D andai E2 minus E1 la ni E3 minus E2 la ni kumta tel Dementa la dangi E2 hang ni udai 25 but E1 hang ni udai 30 T la dangi minus hang ni kamut kan mi minus 5 ani dangi shim E3 hang ni udai 20 but itu hang ni udai 25 kumut common difference hang ni kan dai minus 5 T la da hang ni kan dai minus 5 minus 5 hang ni kan dai minus 5 T haba shisian ba on common difference doesn't mean ba it always has to be a positive integer hang ni la da dai minus su kumut shisian ba kalong common kini difference yung kini kumut kan dai hika common difference T mentai UI udah 30 ngila yo UD ngila yo udah UF minus 5 last term ini udah U 10 L is equal to 10 ngatrai pila isong tuo T mentai pada for example mo hang ni ngila alut kita what if nganto da ui mak T nganto hang ni 30 25 20 15 ba hang ni la ai lun te hang ni jirang pade let's see ngan pendam no ya we utom tenin pendam no akali kita ma tementa hang ni pade shuken dang ong pi find the hang ni blank find the second and third term tementa uni fourth fifth term ni la yo te kumut sim la don akali ki nombor ni la ban find common difference Nang find common difference hang ni kumut kan long uni minus ya uni na ni 10 minus 15 which is equal to minus 5 there how do you find the second term you second term la ding find second term cái pangilaban le kalong ba yo uni u e la ni first term ni la don yo e
what we have to do is ngin plus yau common difference. Lani hangi day 30 minus 5 kemudian katu kami 25. The second term hangi kalau day 25. So tu the what if ni have find pada you third term. Ini third term. Dia lada ni find lada ni la I 25 kemudian pila ban su pisuk man find your third term 25 plus minus 5 baik lani plus d baik kemudian pila your third term. Dia what if lada ya uni pada ni kelam I ya uni kelam I kita find direct baik your third term. Dia kawei nak kini kalau ba pila ban su minus na nang ni do common difference kemudian sayo. Lada pi minus kemudian 15 minus 5 kemudian sayo 15 plus kemudian ni day 20. That is one method. Another method pada kedai ba nam tam find third term kedai baik di uni day third sisian ba day third kemudian uni uday lada first uday second uday plus d. Di kemudian third term kedai plus 2d. Di fourth term kedai plus 3d. Dimtala ding find plus 2d uday 30 plus 2d lani 2 into minus 5 lani minus 10 kemudian hang ni kedai 30 minus 10 lani kami 20. The third term hang ni kedai 20. What fourth term ro ladang kedai 30 plus 3 into 5 lani minus 15 kemudian fourth term kedai 15. That is how you find the common difference. Uni which is very important, UL and D which is important nama ba ya arithmetic progression Pt-1 use formula ko menghala patai hakmat. Dia mentah dengan peit Kumno kia kita formula but Kumno ki trick sebangin kynmaw ki formula. Dia kalau bit more anyway. These are the important formula. Dia mentah Tn kemudian Tn sim on Tn kemudian uti udah term and planning have find yang 15 term and 16 term but un ru udah term ni. Dia Tn is equal to mentah latih udah first term un udah whatever term we have find minus 1 udi pada udah common difference. Ni day term. Sisian bawa I pada US hang ni udah sum. Sim dan US kemudian sum. Dia hang ni lada pipet USN SN ru kaju. Dia UN replace value untuk pila mi n by 2 2e pitep day first term UN replace value untuk pila mi minus 1 but d. Tapi hang ni pada UE plus uni udah UL. Uni udah UL kemudian last term lada pipet ni uni udah 1 uni udah UL hang tu udah last term. Dia mentala kan arais lani pila keli. Kumno hang ni ru kode ju formula hang ni ru kode ju formula. Dia ngin saya cakman ngin sepen ba what is the difference between this formula and this formula but hang nu ba pi ba ban user kani formula hang nu ba de pi ban user kani ka formula. Dia ni ya ben cakman. Dia mentala dengan sim example ni ko ba what will the 12th term be of an AP 142, 148 and 154. Sementara hang ni ngap find the 12th term. Dia sisian ba ong term ladang ipet kani ko formula keman term kemudian D n is equal to A plus n minus 1 do D. Dia kemudian ladang replace uti n hang ni kemudian
T 12. UE, lani UE udah ini first term 142 plus UN udah 12 minus 11 or minus 1 sorry. D pada hang ni lah tapi minus D kemudian E2 minus E1 lani 148 minus 142 kemudian answer hang ni kan deka 6. D hang ni Day 6. They ladang replace value 142 plus 12 and you me 11 into 6. And here 142 plus 66 and here along 8 20 238. And here a question on what will be the 12th term. And here first term latte, second term doing ni, third term doing ni. Dia uni 12 kemudian fourth term nyuntik 5th 6 7 tambah question penting on 12 term udah ikat no. Sebentar lah dengan find 12 term kami 2 0 8. Dia jenjang M man kenal kan ka formula. Jenjang M. Tapi pen. Hai lah tapi puli T n is equal to E plus n minus 1D. Bentar. Sini pila, shitio pila kenal. What if the exam lah day next month pada. Atu pila ni man kenal kan ni lah ni. What if hapol ekto exam kelawan pressure lah ni pila nervous. Pikir tangi wi formula ru pen sekelat. Dementa ngan sepin I pada pi. Kumno ban tricks kumno ban kenal kan ni ka formula. Dementa lah dah pipet yang ni. Tn is equal to A plus n minus 1 D. Tentang ke formula shortcut ka bang la shna. Nama balai lada pi shna la di ka formula ni ke shortcut sa ni ke trick kalong very easy pi bapin kenal. Rado bapin puli kini nama ki formula bun arithmetic lada pi pun kenal lut ki formula baru kalong ka ba adu atata. Ndai lada pi shna da ka trick kalong ka basuk pi ba kenal. Sementara ada ngipet ni u T n u E buat u plus. Ani u plus ulang kum T tika ke formula ka bala derive mga banga la derive nang ni ka dei tenat. Hi T n E T tenat. T u n hang ni u dei u na u 1 u dei u wei be ini wei u D. Sementara ka formula hang ni shortcut formula ka dei tenat na wei u D. Tenat na wei udiang. Sim bang na wei udiang na wei udiang nila sim na wei di na wei hang ni kan de minus. Tama it's very easy lah tapi kan mau ba kini ki you si sim badan bracket ni and bit minus. Na bentakan ni ka arithmetic progression. Bentak ka ba kan mau de tenat na wei udiang. Di sim la only tenat kamu pilate bet tenat jong no tenat jong dia. Di tenat nano tenat na wei u dia. Dia mentang ini pet pada Kumno ban stuff kan. Dia mentang the 15th term of 21 16 11 kat tu is mod uni the one term first term second third fourth fifth sixth seven 8 9 10 kumta 10 yang haban find you 15 term ni. Ini 15 term ni. Oh 15 term tu jurang value jong 15 term dekat no. Tinggal find ni kata. Dia komentar lah ada pito apa exam mo. Po exam pinum kenal kan ni formula andre pila iba the 15 term sisim bang term T for T stands for tenat. Kenal ba? T stands for tenat. Ni pito T n small n E T tenat. Tenat jong no, tenat na u, wei u, dieng. Na, wei u, dieng. See, simple. Tenat, T, N, A, T, tenat na, wei u, dieng. Tenat, T, N, A, T, na, wei u, dieng. See, very simple berpen kan mau. Silakan mau tenat, T for term for tenat jong no, tenat jong udiang tu no, wei u, diang. Di mentai ding la tip ke formula, easy formula berpin kan mau, tingin, thok kan hang ni kan.
and put value jong kita. Tentang UE, ini tip E the first term, kemudian 21. T, kemudian find U 15 term, UN ni 15 term. T 15 is equal to 21 plus ni 21 minus 21. Sorry, nama bakalan tu nama UN. Ini UN udah U 15 minus 1. UD pada kumang UD A2 minus A1. D is equal to A2 minus A1 lani A3 minus A2. Same ni lada pi kane T A2 minus A1 kemudian 16 minus 21 kemudian difference yang ni kan day minus 5. D ada minus 5 di ladang replace minus 5 yang ni 21 plus 15 minus 1 kan ni 14 into minus 5. D 5 4 are 20, 5 1 are 5, 5 but 2 long 7. D minus plus yang ni 21. To minus into plus yang ni minus, so it will be kok ni adanya mah 70 minus mana topik kemudian yang keman 21 plus 2 minus 70 and answer kan day minus 49. Kemudian uni utam bakat san ang ni ada pian ang ni layan minus m minus 9 ang takan sekiu kemudian uni 15 tan ang ni udah minus 49. Simple. Dia mentang ini next mah. Dia which term of an AP 5, 8, 11, 14 is 104. Di hang ni lah dapat pay ka question kalau pair. Hang ni ang which term of an AP is equal to 104. Kemudian utama kat nu hang ni di first, hang ni di second, ni third, fourth, fifth, sixth. Kemudian utama kat nu is equal to 104. Kemudian laban di term 11, term 12 ni utama kat nu dengan hak find yang target. Previous question pada yang ada ngipen kong 15 term is equal to kat nu. Kat bahang T pada hang ni pada uang ba 104 is equal to which term is which term. Okay? Dia ladang solve akan ni kumang term T4 tenan T N E T tenan jong u na lani lanu tenot jong nu ma u wei u dia tenan na wei dia. Simple. Tn mentah Tn udah 104 T 104 is equal to E ada E yang ni udah 5 plus T yang ni lah dapat kli dengan hak find yang ni na jong T ni UN yang ni kan hak find yang ni ku UN minus 1 udi pada lah dengan find D along E minus 5 ni D udah 3 put value jong 3 into mod 104 5 dia kalau dapat multiply itu hilang 3n ini kan long 3n minus 3 ini lah dapat kuaban pensuk lagi equation mah let's see ingin dah no 5 ini mah dia 104 dah ngira no 5 ini long minus 5 mungkin long n minus 1 3 tapi kuat multiply otherwise pelaban e but 104 minus 5 kemudian kan long 99 the 99 n minus 1 bracket kemudian ini dn2 lah dan ngira no sini siliang dn2 dan ngira sini siliang kan long divided by 3 kemudian kan long ini 3 the 9 kemudian 33 equal to n minus 1 dan n lah dan ngira minus ini kan long plus kemudian 33 plus 1 equal to 34. Then hang ni kan dia 34. Kemudian term number 34 is equal to 104. Try pila sngewthuh. Try pila kynmaw. Kaya kabapin kynmaw ada pikir di kini formula kadai. Tenat jong u dia. Tenat ma u dia.
Okay, tingin niya light next mo. Thì kumbong ong mana ba ngan say kai pi what is the difference between kini SN but SN same formula. But hang nu ide bale. Tementa for example lang ni shimani de find the sum of 50th natural number. Shimbang 50th the 50 natural number the natural number is 1 2 3 4 5 hadu 50. Kemudian find sum juga ni. Di hang ni lah da pipai uni in anem 50 udah last mut klem don show is kmat. Ni shadian jong 50 klem don show. Dem tau last term de 50. Dia mentah kini kani ka sequence kani ka ni. Dia ladang ni solve da kani ka formula mentah mo ini shim s un de no 50 is equal to n de no 50 by 2a the 2 UE kada no UE ni ada 1 and 1 plus UN de no 50 minus 1 into D. The D la da pishim 2 minus 2 1. There. Presolve kan ni number 2 divide 50 me 25 nangta 2 into 1 me 2 me plus 49 into 1. Ani answer ni ganda 25 2 plus 49 kami and 2 51. There lang kain 25 do 51. There 1 5 sa 5 1 2 sa 2 5 5 sa 25 kami 27 kami ya 2 2 2 sa 4 5 2 sa 10 kami 12 answer kada 1 2 7 5. Di hang ni la da pipen ka kam jurong de kani formula. Kat ba ladang pipet pada hang ni UL hang ni kuma ong hang tay mene ba UL is last term. De shisi ma pi la I last term but it's very easy ba pin can do ni ka formula. Di hang ni kala yat bujurong de te menta ladang ishim la kani ka formula pa de is 50 is equal to n. So di kani kan divided by 2 oh di UN ni udah 50 divided by 2 UI udah 1 plus UL mani UL is equal to last term ni udah UL 50. Dimana dapat cancel dan if we divide into kami 25 dia into 51 see pyndonkam niat ni ke proses ang ni pyndonkam niat ni pila poi direct ni mut pila CF la kumno 1 minute nada pi suki na ni 30 second nada pi kan stack kala kam CFF there nada pi multiply kani same answer kan ko 1 2 7 5 di mentan please sudah pi use kini si sin ba pila equation ba last term pila I what you'll do is you use this formula this is the difference di mentan la ngiat pada next di kani de ba kumno hangno pen use kani dengan session example yang sa kawei dia kani pada kong find the sum of the 20th term of the EP 1 to 2 di mentang ngimtip 20th term UN term ngimtip ini udah no ngimtip tang first term second term third term fourth term fifth term unlike the previous question ngimtip bau last term they kan no hang ni pada ngimtip 50th 20th term they kan no hang ni 19 hadin jong 19 1 kat nu ngimtip till let's see ladang use kani ka formula deh ada use kani ka formula hoi ka answer pila ban mi anyways the pikain kum ka answer kan mi dama is very lengthy process pada de hang ni lu l ngim yo de kain hi haba mdan ul kum ngin kain kum noi kani de hoi ngi la ban kain ma de let's see ui hang ni de 7
First term there is 7. So D nani common difference kan 11 minus 7 nani D kan long 4. To L tingin tip tingin ha find UL. Tingin ban find UL nani ban find U last term ngin ha biya chua do U formula tanat din. Ngin ha find U term balas. Ngin ha find U 20th term. Ngin find 20th term kaman ngin ha biya do T. T for tanat din. T N E T nat na uwe U D. Not no way doing teman T and I find 20th term. 20th is equal to E day 7 plus 28 minus 1 do D common difference day 4. Yang ni kan day 7 plus 19 into 4. Dia kan me 7 9 2 kan me 6 6 but you kan long 7. Dia kan me 7 by 76 di kumut. Ini L ini last term kan long 83. 20th term kan mon. Ini 20th term kan day 83. Dia lah dan nila yo umi kemudian nila man use kan ketika formula. Dia lah dan use kan ketika formula as 20 is equal to 20 by 2 UI udah U 7 plus L ini last term kan day 83. Dia ini 2 kan 10 into 7 plus 83. Then one me 7 can meet 90. 10 into 2 can meet 900. See? Very lengthy but then naman pihak use kani formula, pihak use satu formula. Day, dia mental orang use pat kani orang use kani formula but then ngin nom don kaman find your last term. Tu ngin peit ngin ken Kumno mo. DS ngin how find 20th term. 20th is equal to 20 by 2. 2A minus 2 into 7 plus and then 20 minus 1 into common difference ini na yo 4. Dimentang long 10 14 to 7 so 14 plus 20 into 20 minus 1 kan ni 19 into 4. Dia ini mi 10 dia 14 plus 19 to 4 means 76. Makan mi 10. 14 plus 76 kan mi 90. Đây. Day into 90. See? What answer kan mi kum ju hai. Ni 900 ni 900. Page process pada hang ni ka jurong đây. Kain ka tu. Pada hang ni pada ka lengkot. Dia. Mat kan mau kan ni. Page trick mah. Dia ni page ya ka trick mata. Dia menta US. Kini ka formula lengkot ngin kan mau kan ni. Ta yu ni UN ha ni ka trick pada kini ki sum m yu ni UN ngin ikno. Tu kawei te not being UN usiam te kat bahang ni pada ngin ikno so yu ni UN. Ma dia ngin siam kan US hang ni UN hang ni UI hang ni plus hang ni pada plus amal ba kai ka ba la da pishna formula ka mot pin happen klai kinu number into words ni into something ba pila man kin ma tu ni plus hawing up tu ko wing up klaro t term pun klaro u kenap ding TNET ka bahang ni pada ngin pun klaro ni du I kan tu ni plus ni ende UI but UL pada ngin dan bi UL mot formula ni kan de sneer S N A I L sneer tu ni alternate pada kai ba mi UN hang ni UN hang ni udah number tekan nutli number alternate number so alternate sneer alternate ayo tim ta ka formula kan nong S equal to S N E I ani ngin to so tang I gam turu ngan plus din
T kanutli UN atli sneer. So simple. So ktien S N A I L. Kanutli sneer. Number, how many numbers? UN 4 numbers. How many numbers of sneer? 2. So ktien bomb dot plus minus bracket sneer. T, that is a shortcut formula. Sneer kanutli, sneer atli. Kani gan ka kam e. Ti hang ni ru komong ong UN ikno. To S for Shri. S for Shri. Te to altali ka de kani. And for altali pilaban use hadien. Tangba Shri abdan altali. Kumbalong han use nil dan altali te Shri. Altali na UN de Nepal. Shri na Nepal. Utu altali ki so apple. Ne n-1 na uwe udia. Siem ngiro. Altali so apple na uwe udia. Got it? Te. Ini pelap pulih kemat. Kenat na uwe udia. Te mentah. S. Shri. Na Nepal. Utu. Altali ki so apple. Na. But. 2 plus penjus plus na uwe udia. Kanutli Shri idan numbers of Shri 2. So tu bom dan tu. Tu. Tiunu plus pada penap kan mau hiket. Tiunu plus the same apil ayo ikani te I think it will be easier. It will be very easy apil kan mau. Te Shri na Nepal utu altli ki so apple na weu deal. Kemudian hangi pada P use plus. Ini with practice pensakan mau. Kono tekli Shri pada kita Sisin bang US usam kemudian n by 2 bet. Wah. This is how you remember the formula with trick. P haban practice. The pila practice pensa yo Shri na Nepal utu altli so apple na weu ting. Hangi di plus anutli Shri altli hangi gande bracket multiply. Simple as that. Dia mentah pilat yo trick su mentah let's see and solve no iki question. Previous question jong MPSC. Te normal baka video kalau jong talan te ngin bu no alpan mo ka konsep kan de part 1. Pak mentah ngin se continue pada haka part 2. Ne part 2 pada ngin ya solve iki previous question nakaba use ketuka trick ban kon mau formula ban ngin solve iki previous question.